لەگەل شێوەرمەندê Leşkerî Wezareta berevanî ya Ukraynayê berês Yuriy sak dê rawestin li ser vê mijarê berês Yuriy hûn gelek bixêr hatin. Ukrayna ji şerê xwe li dijî dronên Îranê çi fêr bûye ku dikare ji bo welatên Kendavê bikar bîne? Wara baş û gelek spas bo vê mêvanteriye. Bêguman bo Ukraynayê helgîrsana ev cengê ku li rojhelata navîn berbesteke mezin e çunku em dizanîn hemû hevbeşên me di navbera wan da Amerîka pêdiviya hindek serçavên xwe arasteya wan bigorî di nav de sîstemên bergirî û mûşekên bergiriyê û wan bişîne welatên Kendavê nek Ukraynayê. Di heman demê de em vê weke derfetek dibînin bo Ukrayna welatên Kendavê da ku peywendiyên xwe û pêkvekarkirina xwe di barê bergirî da xûltir bikin. Lewra jî niha Serok Zelensky di geştekê de li welatên Kendavê û herjnavek serdana gelek welatan kiriye û şarezayên serbazî yên Ukraynayê li welatên Kendavê ne li her welatekî 15 şarezayên serbazî hene da ku sekterê enerjiyê û sekterên giringên wan welatan lê êrişan biparêzin. Her cengek trajediyeke em hîvî dixwazin bi zû bi dawî bêt. Ya ku em di van 4 salan da li cengê xwe da fêr bûyne em fêr bûn ku vê çendê weke derfet bi kar bînin da ku şiyanên xwe yên bergiriyê zêdetir bikin. Baş. Berês Yuriy, Ukrayna çawa dikare teknolojiya berevaniyê ya li dijî dronan ve guhêzîne bo welatên weke Erebistana Siûdî û Îmaratê? We have to understand that when we talk about pêdiviya tê bigehîn dema ku em bas lê veguhastina ezmûn û sîstemên xwe dikin em bas lê berpejana dronên corê şahid dikin ji bo zanyariyên we ji destpêka vî cengî ve. Ji destpêka ev sala ve Rûsya zêdetirî 3000 dronên wî awayî li dijî Ukraynayê bikarîne. Em her şev li dijî wan êrişan radiwestîn. Bo nimûne duhî şev êriş hate kirin bo ser mezintirîn şarê Ukrayna Odessa. Wêkeş mezintirîn bajaran du kes hatine kuştin. Em di gel endaziyarên xwe gelek bi başî kar dikin da ku çareserekî bibîne. Ev 2 sala da ku bizanîn çawa berper çavan êrişên dronî bidin û em gelek baş tê digehîn ku ji aliyê aborî ve ne tiştekî rast e û ne hayte kirin ku bi mûşekên gelek giranên wekû patriotan berper çavan dronên erzan bêhte dan. Anku çênabîtin van dronan bi firokeyên F-35 cû çekên din jî bihêne xistin. Çunku mûşekên firokeyên cengî jî gelek giranin. Ji ber vê çendê çareserên me bi corekê dine, bi şêweyekê dine. Gelek teknolojiyeka berz di çareserên me da dihête kirin lê teknolojiya wan ya erzan e û şarezayên me dizanin karî çawa van sîsteman danên û bikarînin bo parastina jêrxanên giring. Baş. Berês Yuriy te behsa seredana Zelensky kir. Gelo hevpariyat navbera Ukrayna û welatên Kendavê da dikare hevsengiya hêzên navçeyê biguherîne? Wekû em lê tê digihîn hîç welatên navçeyê pêşbîniya vê çendê nekiribû û niha jî hewl den ku rêkekê bibînin da ku li demê dahatî da xwe biparêzin û Ukrayna jî take welat e ji bilî Rûsyayê bêguman ku bikarîtin vancore çareseran ji wan welatan re dabîn ket. Anku mebesta min bergiriya asmanî ye bo parastina bajaran û hevwelatiyên wan welatan. Em tê digehîn ku welatên Kendavê hewl didin sîstemên xwe yên bergirî baş bikin û em jî dê her karê ji destê me bêt bikin da ku
alîkariya wan bikin wan amancan dest vebînin. باشه اوکراینا دکاره چه alîkariya welatên Kendavê bike de xistina xara wan dronan da Well, like I said, we possess technology. وەکو من گوت ما تەکنەلۆژی هەیە ما تەکنەلۆژیا هەیە و gelek erzantire ji teknolojiya rojavayî ez ê dubare kem min çi got lê mûşekeka Patriot zêdetirî milyonan dolaran e û droneka şahid tenê $2,500 yani $25,000 Anku çuwata têdanîne tu mûşekên giranbiha bikarbînî da ku droneka şahîd ya gelek erzan têk bişînî. Em dê teknolojiyekê bo hevveşên xwe li Kendavê dabî bikin ku gelek ya erzan e û ya asan e bo bikarînanê û niha endaziyarên me li welatên Kendavê ne hewl den ku vê teknolojiyê veguhêzin bo hevveşên me û bikarbînin û li hember vê alîkariyê jî Ukraynayê hindek pêwîstî heye bi dîzilî bi sütemeniyê anku ev peywendiyeka du aliyê serderiyeka du aliyê û em çavarê li hev heywanên xwe dikin li Kendavê ku ew jî amade bin piştevaniya me bikin li Ukraynayê bi rêka sütemeniyê. برس یوری جبو اوکراینا خصنا خارا درونên روسیا asantire yan jî yên Îranê Russia has, of course, began this campaign 2.5 years ago, if not more. بگومان روسیا دو سال و نیو بریا نها دست به حلمت کرد که وان درون بکارتین یان راستا خول ایران و ورگتین لیجوی دمی و دناف روسیای دا بخوا درونان شد کتن و مخابن نها درونن خوین تایبت لجور شاهد شد کن و جوه گرنگ تنها که روسیا وان درونان گلک پیش ود بدن جالی تکنولوژی و لچند روشن رابطی بونمونه چند روش که برای نها سپاه ما هندک درون آسمان دیدن که مینن زمینی فوان بون آن که درون آن مینن زمینی بردان خواره روسیان گلک جورج درون شاهد چه کرن هندک جوان بزوینرین روکتی پیونه و گلک دبلزن و زحمت ترن که بهنه برپرجدان mobile fire groups. So it's a technological race against time. It's a Anku kebrkek teknolojiya digal waqti u kebrkek ser pejvaçona teknolojiye u gelek biles birevedi çitin her du haftiyan pevîst em ruberoy teknolojiya ke nû bibîn di asmanê xwe da û bu hemû hevveşin me vê çendê qîmeteka zêde heye çunke me zêdetirî 2 sala 3 sala rastî em ruberoy van gefand bin û em fêr bûne û em dikarin vê zanînê nîşanî hevveşên xwe bidin da ku aramiya Ukrayna û Kendavê jî bête parastin şûkû di berjewendiya me hemû de ye. Ciyawaziya wan dronan li gel dronên bi kêbil çi ye? Well, fiber optic drones. Well, they are not Dronên fiber optic ew gelek bo amancên dûr nehêne bikarînan li sengeran têne bikarînan zêdetirî 5 kilometra nafirin ew dronên kêbiliyan ku fiber optic ew dronin ku hindek teqemenî hevdigirin hindek cara 5 kilo hindek caran zêdetir û kêbilekê fiber optikê gelekê ziraf pêv veye û ev e ji we diketin ku dron bihête parastin li hêrişa elektronî û nehête camkirin an ku teşwîş nehête kirin bo ser wê û teşwîş tesîrê tê nakin. Lewra jî ev drona kuşindetirin, metirsîdartirin çunke hiç amrazek niye tu pê bêxîniya xwarê. Lê xala wan ya lawas ew nikarin bêhne bikarînan bo amancên dûrmewda. Bûn mel Ukraynayê navçeyeke em bijînin navçeya kuşnê 10 heta 15 kilometra li pêşe sengerê pêşê ev drona gelek têne bikarînan. Ew kiçiketirin jî biçûktirin jî ji dronên şahid. برس یوری او درونên bi kêbil pêstirin yan jiyên din.
Well, of course, Shahed drones or Shahed type drone is بگمان درون شاهد بهسترن much heavier payload. چونکه دکارن تقمینک زیاده تر حل بگیرن و دما کو بر آمانجا خود کبن دشتن آواهیان جناب ببتن دشتن گلکتشان جناب ببتن و هم روزانه دبینین وانتشتا Actually, just today there was another هر افرو news report that راپورتک هبو Ukrainian trains are now stopped. که نها شمندفرین اوکراینیا هاتنا راوستاندن و خلق ناچار بو ال نیواره که لشمندفر دا بزن چونکو گفا ایرش درونی هبو Concerns every Ukrainian city. و به تاثیر کارگری لسر همو بازارن اوکراینیا دهیله ج دسپیک حتی کو ج سپیده حتی کو ایواری اورنگ حتی مغرب جی هیچ گشت شمندفر نبیدن جبر وانگا فین درونی اف درون شاهد گلک دور دچن و روسیا گلک آراستیان و وانرشان دکتن ج باکر روشالات ج باشور چند روزه که بریان نها یک خرابترین ایرشان خاطر کرن بسر ولات ما چونکو زیادت ده کمتری 24 مجموعان دا زیادتری 1000 درون هات ناوشتن لدشی اوکراینه و سپاس بخوده که جبر او تکنولوژیا ماهی رجا بر پرجانوان درونان نزیکی 95 لساده بوان که او هات نه تکشکاندن ام ده بن حرشه و هرشن بردام دانه لیمه امراض خوین بر پرجان جی بهست برای سیوری چه تکنیک باشه بو خصنا خارا درونن بکیبل جبر کو اف درونانه جبو ایرش کرنال سر کردستان جی تیم کارانی Well, that's a difficult question. هوا بسیار قبل زحمته. There are parts of Ukraine where, for example, important. عندك نافچین اوکراینیا هنه کو جاده گرنگ تناب کارینان برکا کارینانا توران آنکو تبنان جوره که توران تهتب کارینان کو همو اتومبیل بار هلگران ده پارزل سروان جاده یان دا کو درون کارن هرشب کنه سر هر وها او جرخان گرنگ جی وان جوره امرازان بکارتینن آواهیان خواه جهن خواه به توران داد پوشن دا کو درون کاریگریه تنکن لی هندک یکینین تایبت هنین بر پرجدانا درونان بونمنا جب و چکه که وکو دوشکه آن لسرده دا دانان بتایبتی بروش تنب کار اینان دیجی وان درونان دی کار میگرک باشی کارن خواب کن چونکه تو کاری وان درونان بیخ یخواره چونکه گلک جاران بنظمی دفرن دما دست به که 3 سالان بریان نهاد دما کو درونن ایرانی دهات نب کار اینان دا کو ایرش کنه سر کیف خلک ما دمانچب کارتینا دا کو وان ببین نخوره لی یا بهستر اوتو وکو دوشکه و بیکسی وانا بکار بینی دا کو وان جور درونان بیخ یخواره نها زیادتری 900 کمپانیان ل اوکراینای دکارت برگری دا کارت کن و زیادتری 600 لوان د تکنولوژیا درون دا کارت کن تکنولوژیا درونی و تکنولوژیا دشی درونی چک لیزری جی ایکج پنگاوان آنکو ایکج امرازن کو برگری هم بکارتینه هر وقت کارینانا جیریا دست کرد با مانج کردن وان درونان جی دکاره بهت بکارینان از دوبارت کم جنگه که گلکا گوراوه و جنگ مدرن روزانه تیتا گورین و دا که تو بیه پاراستن پیوسته تو وریابی تا هایش خواه به و پیوسته تو بلس برا فیش بچی و دا هینان بکی برای سیوری رین ما انتا چنه بو کردستان بو خصنا خارا درونان جبر کو سیستم براوانی آسمانی کردستان هنک جهان لوازه Well, you know, I'm sure that the government of Kurdistan از پیش راستم که حکومت کردستانه
زانیاریان داده خلکی هرما کردستان درباره او هرشین کو برافوان وطن شیرتا ایک او کو پیوسته گهداریا شیرتان بکن اگر و هاش زنگ هشداری بید لازمه بچنه ناف پناگهان چونکو مگرک جارن اوکراینیا افتشتا دیدیه تنانت اگر درونک بهت تکشکاندن جی دما کود کویت اخواره دکاره خلکی بریندار بکه او خلکی بکشه جی تنانت اگر د آسمانی ده هاد بیت تکشکاندن و تقاندن پاشماوی و دکاره خلکی بکشه لنزیکی پنجران رانوستن و سرجادن تماشا درونان نکن کاده چه وحین تکشکاندن اگر وحایش زنگ هشداریه بو برفن ناو پناگهان اگر پناگه دور بو دنابرا دو دیواران دار راوسته او یاسایه کو تنانت زاروین اوکراینایی جی دزانن اوه کمترین پاراستنه کو پیوسته بزانی باشترین کمترین پاراستن اوه که هیچ پنجرک دروبرت نبیتن و تو نابرا دو دیواران دابی اوه باشترین چانسه که تو بریندار نبی زور سپاس برای یوری ساک شێوirmendê Leşkerî وەزارەتا بەڕەوانیە ئوکراینایە هون لەگەڵ ما بوون بخێر بێن